Assam Assembly kili ka baha 19 difu LA lapin 18 haragat LA amin kachitap ponthu. Twenty by Telang so LSC baha pini bang troxia candidate tum nomination alo kijok ponthu. Bukazan LSC along INC lapin CPIML candidate tum assembly kili kachapati dunjiaphan Bukazan SGO civil ariding nomination alo kipajirda. Kardom Kari Prime Time long pen nili Singh Jain dikithorpi non bertang ton pen arjuik tha. Assam Assembly kilik abaha theri ni phai khrehi ni ani 19 difu ST LSC along kachapati dunjiaphan bangpho lapin 18 haraghat pen bangke thomatung amen kachithapon thu. 19 difu ST LSC long kachapati dunjiaphan amen kachithapdonatum laki sumronghang INC Rajain Timung NPP Rabi Kumar Phangchu CPIML Rahila Phangchu P Independence lapen Dilip Singh Bay Independence halapu 18 haraghat LA constituency pen Sajib Tiron INC Chomang Tiron CPIML lapen Rakesh Ronghang Independence atum amen chithapdon. Nangkileji Assam Assembly kilik abaha 20 by Thalang so LSC along kachapati dunjiaphan theripo ni phai krehini ani kadokabi bang proxy bang phu bang phiatum amen kachithapon thua berta pherangki hundor kropen berta nangpale 20 by Thalang so LA pen Assam Assembly kilek along kachapati dunjiaphan bang proxy bang phu bang phi amen kachithaptum laki Probin Hanse Rashtriya Hind Samaj Party Welcome Tiron NPP Protima Inghi P HSDC Augustine Inghi INC Rina BP Independent Babu Tiron Independent lapen Sima Intipi JDU atum henlo Berta kilong do natengki pini an kadukabi bang khri isiatum amen jithapdun tanglo abang phu abang fitin a candidate atum sitami mithang kachisik aning aklong alam chipaklang renti Kacedan dan dia pansi cisik lo kadi. Kalang. Nali song ke? Nili song lake Janata Dal United National Party. Ne non si aki milang apot a party da stame nili ning kachit he sidolo stame ki undun pane puthek the politics a alamakam pinakapot lake uni puta undeta thek unedeta un thudeta thek lasi nili bangke nili ning chit he bangke nili ning chit he bangke do lasi lataisi National Party apot athima non politics kadu kabe ta chini hurlo a BJP punot Congress punot lasila kadu kabe a party phanta bang chini ada posi lasi non nili bang ta National Party lo posi nili ta un an penke bor iponji la penke kachipi unun dadji phansi nili ka ke mangdam dul Kami meda tahai naltum chini lang posi nili thanang ko ponili EPHLC a party along do bomlang we are still progressing we are still improving la penitum ke EPHLC bendam dam bomlang la penke nili wo thalang so along EPHLC atau si non declare bom. Napen ke nilitum ke EPHLC tum ke nitum ke morally ke alu ke do. Non atha ke nil ke independent thunang ko lo tahai. EPHLC pen ke Bikromanse si thudun lo. Napen nil ke independent lo. Stame nilitum ke EPHLC napen nilitum ka kita isi wala ke mang lo. Nilitum ke 6 schedule along plo tangte kiche asutum ke utanang jogon de la penang an amunit Kongres long cetodun lo non ke wangji election aphan lasi atumi la munit kelang pen yuta candidate Kongres pen ke jong pen isi akhame me alam bang ke la puhelo je ilitum non ke wangji election ke more than 20,000 votes pen bisnong boithalang so homosti Kongres high popusi neli ning cethelo Nali akemang ko pipila. Nili kemang bangke la puhelo ili tuma kemang long standing kemang la bangke article 244A ili tum Kongres manifesto long ta la so kemang bang bipon lo la si Kongres jong si state long wang lo pulote ili tum la so kemang bang pachun pon po aku lage chun wek po council ke hoitom phana control det la sona bene tungge sine tungge la so a domination banage dong thri bang pijok ya phan etum kelase NPP ke Assam Pradesh pawe etum ke Assam lo chera pawe party bangke etum ke NPP Hills Autonomous Unit etum ke relation ke Central Bank direct etum ke Assam dam nang lo on any matters khini lama bangke tapre ka party tum sonra dak local leader tum ke hempre ka fan support pupo Central Circle ke plan kali itu bang lagi open lo lagi
17 Pokajan LEC INC candidate Roton Inti MLA Kilik Along Gachapati Dunjia Phan Pini Anerlo por Pai Krehini Apor Bokajan Block Congress Asai Hempen Armu Chijeng Ponsi Bokajan SDO Civil Arideng nomination lo Kipajir Dama Berta Pherangki Bisnu Lekthepen Bertanang Pale Indian National Congress candidate Ratan Ingti Bokajan SDO Civil Asai Hempali Dampen nomination alo Kipajir Damalong KADC Achunbang Suren Singnar KADC Kongchunbang Satrateron EM Barimatum Surjo Rongphar Hum Singbe Lapen MEC Barim Borsing Rongpi Pen Chenglok Bokajan Block Congress Committee Mandal Congress Committee NSUI Youth Congress MMCC Pen Anparta Kethe Kidingatum Chitongdon Lapen Pini 17 Bokajan LA Along Assembly Kilikalong Kachipati Dunjiaphan CPIML Pen Amlong Intita Amen Chithabdon মানুহ অলরেডি ডিসাইডেড যে আৰু হি 100% ৰাইজৰ আগত যাব যে আমাক ভোট দিব লাগে বুলি কি লৈ যাব কি মন্তব্য মাৰিব যিমানটো আছে তো সব মিছা কথা ঝুমলা বাজিয়ে কৰি আছে এক দুইটা কাম কৰিলে এইটো কোনবা যিটো ইলেক্টেড হোৱাৰ পিছত এক দুইটা কাম কৰিলে এইটো কাম কৰিছে বুলি নহয় আমি সদায় চিন্তা কৰিম উন্নতি হৈছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বুলি ক'লে আমি কি কৰিম যে ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ইকনমিক সিস্টেম কিমান ডেভেলপ হৈছে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন সাইডত কিমান পাৰ্চেন্টেজ আমি আগুৱাই গৈছোঁ এতিয়াতো খালি বস্তুকেইটাৰ দাম বাঢ়ি আছে আমাৰ হস্পিটেলকেইটা কিমান আগবাঢ়িছে কিমান ডেথ পাৰ্চেন্টেজ হৈছে এইবিলাক কথা ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় কিন্তু ইয়াত একো হোৱা নাই যিটো গাঁও অঞ্চলত আজিলৈকে কিনো কাম কৰিছে এক দুটা টাউনত কৰি পেলাইছে এইটোৱে আছে বাকী একো কৰা নাই এইটো কাৰণে কি কথা লৈ বিজেপিয়ে ভোট খুজিব এইটো আমাক কওক আমাক এইটো সোধক এইটো ৰাইজে এতিয়া বিচাৰি আছে জানিব বিচাৰি আছে বিজেপি 5টা বছৰ খালি ঝুমলা বাজি থাকিব KC Rong Mandu Sub Branch Pen Patir Piponsi Rong Rup Arlu Kacharli Lapen Kapathuhin Chirok Tok Kapa Dojiaphan Akimang Pen Nini Abaha Dhaniram Rongpi Memorial ME School along Kacharlia Sumaraphan Panongsi Therepu Nipai Kepen Krehi Siarni an Education Awareness Kapaman Ponaberta Pherangki Hundor Kropen Bertanang Pale Therepo Nipai Kep Ani Adapor Pai Kep Apor Dhaniram Rongpi ME School Headmaster Pen Donre Ingpu Ponsi Adontu Timothy Rongpi KC Hamren Head Branch Pen Jainik Ingpu Ponsi Sayangding Pangchingpon Aphi Kacharlia Sumaratumpan Ason Kapathua Jainik Kipedupon Pensi Ani Pathon Lapen Therepo Nipai Kreisi Ani Rong Mandu KS Sub Branch Mai Phurenson Bepen Mai Jipahimpu Ponsi Mailong KC Tiripi Ame Phu Thangsing Timung Chitongdon Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Minority Board Chairman Joy Singh Tiso KSACC Dun Mei Phu Mohon Inti Kathar KSACC Sanju Hansi Chom E Chunbang IC West Karbi Anglong Probin Timung KSA Hamren Regional Committee Chunbang Babul Tokbi KSA Hamren Head Branch Mei Phu Timothy Rongpi Chunbang Sunasing Terang Lapen Kadokabi Sarkari Rong Asar Lapen Rong Asar Thetum Chitongdun Mailong Adontin Hentum Sitami Kacharli Anat RDP Vektangchi Pura Lo Kacharli Asumar Apiapo Lapen Kachitongdun Arada Tumpen Chithan Chimumsi Jaimek Ing Samjin Pen Pajutpon Sumartum dak Charlie Dulong Pu Pinung Mathalo kasi halabangso Doniram Rongpi ME School long la full pledged kaselam jelong tame government men kaching kilong nitum karbi local song Central Executive Committee ben alam thon to desang si chirabun pe chirabun pu pinlabangso mailong dun si parai panlo la penlabangso hawar mo kiwang jilang tok lang ki pa phang thekji phan ni to anikan wang tame ason social awareness education awareness la pen sport week bang bipo pasi pinlabang so amailo pinitum isi permanently activities ki pathik por ason si mandel lo Non Malam So Porphan Berta Mongton Basna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ O ek sabun penjang tu nang pitha Karyana bol do jima Abe ek tetni O ek light abor do ek jima Ako sekolah bega son long ek jima Allah bang awedat jibon ni nang linai polote hithian dan nang kok jibon Ai tema hithian ke dam jita kahe lo bhara le ador ke sono nante E oi Pila oi konat akola dalong lorong khelana long ajada hormuta kelong lap jike Bai oi India Pangchu Enterprise dak rong khilana hithi aro se dolomati oi nang ta kya ja le nang chi sita long epo Kalanglo
nangli tum ladak he malong kinang sot ormu pen chinglok kitab buhi gift items electrical item kitchenware ason hormu anta longponji Kasi humrik non MS Pangcho Stationery pen non puthor akimi kangpu ponthu je Pangcho Enterprise akulat Difu Manja Road Brongkhilan lapen Jorsongasong Road Difu Share production pen kason se pon puthor ilitum thek pon long da prang po kithoma kimi video album Sing bedolang manam Judam tanga sengkan Rong aje aklamalong Lika cithana lampen Sengwe dobelang pula bangso video album along Ciparjana bang pubang pilake Joyram belapen hun miligram sapi Lunse polunse pilake SE kathalapen nituti mumpi Music lake horen tokbi The bangso video album bangke there po chiklo iru yang bong paklang pompo Adun tu licho boche po video album stame klang dapo lebangso video album along Ciparjan bangku bang pilake hun mili teron pilapen joyram be lunse polonse pilake prem terang lapen nituti mumpi Ikayar jai veli pe manang bo Klopling ason veli do ver nang bo Nare dare dare ra Nare dare dare ra lapen kopai kemi po video album sitame thek ponlong daprang po lebangso video album along Ciparjan bang pubang pilake kiron ing tipi lapen joyram be Lunse polonse pilake sonjit ronghang lapen omputok bipi music lake horen tokbi Chimunti damune lake thoma video album sita Mr. Production a YouTube channel along tu aklang ponpo lasi kilang dunji a Fancer Production YouTube channel subscribe don't ignore Dihina mopi putat berta lawang thulo West Karbi Anglong Amri constituency ki parlo muro arong riso atum kido mati kisangadin thirpo ni phai kre isiani rong si chitongsi kangpu pona berta phirangki piratani pen bernang pale Rong arlo ki the kiding pen buti pansi pirthe abura krempen danglok hi isobaratum kichun ponuni deje phan arnama phan hirjumi hangsi thirpo ni phai kre isiani samadhi ing puponlo labangso samadhi ai hem phelang pen asarnung ki dip thuji phan amri ahawar rat asai klembang imlang lompui pen rat anglo lamthei chak tekang tiba arong damlote lasonai hem thek damlongji lapen kimji samadhi along tiba ari sotum luntimu pen danglok asonason kachingki kachithan adimlo samadhi along arlo somati nimso pimaratum arlu damlong le mati kertang lapen sendel king open ta arlu damlong le pusi than pachini Lahore region petrol post atumpen theraponi phai kre siani aner lopor phai kre hini ra achitim apor naka checking kipedu ponalong kiri kakuruk asai kipedu ponahut iho my Scorpio AS25CA087 pen linzer kep ra isira ki hormu mati ganja kinet dunlong Raki hormu mati ganja ki ponatum laki Assam Hojai district Langka police station ki parlu Laskar Pathar Asor Muhammad Sai alias Supo Asap Uddin Arta Thongke Prahini Assam Hojai police station ki parlu Pap Dhaniram Pathar Asor Kalitang Mokbul alias Supo Abdul Satar Arta Thongke Bra Nerkep Lapen Manipur West Imphal district Asor Thangmeibam Yumnam Leikei police station ki parlu Kedar Prasad Sahu Asupo Bharat Prasad Sahu Arta Phoke Brapli Pusi Keton Kilangasai Kheitumpen Pangthek
Fini berta kala pan sekang tompeglo dumi thagmi kurang thu.